Otavalo informa. Municipio Ucutauca rikuchikunata pakta chigrihun kay octubre quilla ayllukunawan pakta rikushpa shamuchu. Lunes kimsa punlla octubre quilla mindalaya rikuchinata rikuchigrihun peguche ayllu llaktapi Coliseo barrio Tawantin suyo ukupi kanchis pacha tutapi. Martes chusco octubre punlla rurkukunapa payakunapa punlla nishpa Otavalo González Suárez Parque Cuscapi chunga pacha tutamandapipas rikuchigrihun. Jueves, sukta octubre punlla, rimari rikuchi, bitácora incesante shutiwan, turismo wasipi sukta pachachishipi. Viernes canchis octubre punlla, taki kuna rikurina, Otavaluman taki shutiwan, Jacinto Coyahuasu Cuscapi, sukta pachachishi. Domingo, iskun octubre punlla, tushuikuna shinallata pukshaikunapash Otavalo recreativo shutiwan, San José de Quichinchi Cuscapi, chunga shu pacha tutamandapi. Shinallata municipio Ucumanda taki mashikuna Jacinto Coyahuasu Puksha Pambapi chunga chusku chishipachapipas rikuchigrijo. Ashtawan yachangapa munashpaka rikuyushapangichimi www.otavalo.gov.es fangapi. Otavalo, Alcaldía Ucumanda, ruraykunata paktachinchi.